nemate pare. Vi stalno obećavate. Obećanje ludom radovati. Pa to je stara izreka. Ali vi ste pesnik bola i ponosa. Vi ste veoma pametni i molim vas prihvatite da se izmirite. Biće para. Biće para. On meni, gospodine profesore, 20 i nekoliko godina obećava, biće para. A nigde para nema. Molim vas. A gde je tu onda moral? Ja sam sad napisao zbog toga krizu morala, molim vas lijepo. Evo kriza morala. I da se sa vama pobiti. Što kaže Rus, nevazможno. Nemate šanse. Morate množe ljudi. Slušajte vi, treba da se množe ljudi. I mislim da ova seksualna revolucija treba da traje. Pa dozvolite ljudi, pazite. Ako on priznaje Nikolu Teslu. Ne priznajte Nikolu Teslu. Priznajemo. Priznajte li vi nauku? Priznajemo. A dobro, u vašoj knjizi, ovi kosmički zraci, nema ništa Nikole Tesla. Nema više. Ovo je neko silovanje koje stvarno niko nije doživio. Ajde, istupite se, Ajde. I da se bijemo, da se pominemo. Ko je hoće? Pa čitam ti ovu moju knjigu Kriza morala. Hoćeš li ti da meni se izviniš? Hoću. Da pružiš izvinjenje pred svima? Dajte, profesore, dajte. Prevaziđemo krizu morala. Dajmo u interesu i srpskog naroda i celoga čovječanstva da se izvini. O, ljudi! Šta me sve učera u pakao. Ajde da popijemo sada. Gdje piće vama? Daj ručak vama, ajde. Molim vas lijepo, ovdje je raketna tehnika cijelog sveta. Rakete sada uništavaju. Evo ja držim predavanja na mnogim univerzitetima i svjetskim kongresima. To je, ako laže koza ne laže rog. Nazdravimo sad pa. Dobro, gotovo. Belačević je u svojoj jednoj knjizi rekao. Možemo da... Upravo ovo kada govori Marko Dabović o krizi morala, Belačević kaže: najveću uslugu učinit ćeš narodu, umjesto da dižeš krovove u kuća, dižeš duhu naroda. Ti si naučnik, ti si književnik, ti si publicista, ti si direktor studio filma. Ti imaš sve kvalitete. U ovom času tugujem ja, srce mi pita gdje je ta žena. Zaboravih ja na ljubav. Ne zbunjujte se, profesore, sad ste se pomirili. Vetar tuge donesi mi sećaj na nju. Pitam se koga voli, a ja još volim nju. Molim vas, ovaj film koji se snima sada, molim vas, treba da dobije sve prve nagrade, ne ovdje, nego u svijetu. Ne prve palme, Kusturica treba da bude u Zapečku, svega ovoga, ovo treba da bude glavni film za ceo svijet. Jer ovdje se radi o ljudima iz neposredne proizvodnje, ovdje se radi o ljudima koji su ovo sve stvorili. A vi ste jedan od tih naučnika, književnika, radnika koji ste obučili stotine vaših šegrta, razumete? I zato ovaj film treba da dobije podršku celog svijeta, a posebno radničke klase. Ja se zahvaljujem. I inteligencije, poštene inteligencije. Mi moramo voditi računa.